Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kasang Hinyo Trap Aceh National Movement Eastern West Khasi Hills District. Hapo kajingalam Presiden Usamla Artis Rintathiang hakakar arterik unailar arajar arpuar. Gilalet jurep bat khang talai kajingking doi hakak syai khudoi. Kabadan hakasnong so tingkur lait dom kasnong kabaha hapo ke Eastern West Khasi Hills District. Uba artis ulai thu bakadaw jong jingwan jurep yakni kajingking kadai hadian bikilayo kajing ujor nagi pajba baka jingsna ya kajingking doi hakani kakshan nalor bakalong kebusuki kajingking ru gadan hakajingma namar bagi sainar bagi kita lagi berpenan kam mansna ya kani kajingking kilong kibam isngai ulong bahadin kajing jurep kaseng kalalap bakalong shisha kumbala ujor digi pajba mat khanang banlait na kajing mensaw kaseng kalakhang tala shwai gani kajingking batkan sapharu da kajing ujor shaki bor bahalor. Sardar ngayo iba kadang joking kalang ba isir kain bi kan pat biang pat ye te ngerang aku abi kentu mereka sarkar akan deben pendat no deben penbiang mo coba bagan IT cengi ki cenong te ngai cukur pat ye ka sarkar bi ka deben penbiang no penbano ke ndur fundam ajar khat kendai kalau kasuki kayaknya ada mentap kapat tetap nama tengi kecenang le tengi cuy ap ye kayaknya ada indadat I kontraktor yang kita ki day ben le tangkem te day ben le ni ye jengking tang iwe angot te kan hap teng bel hap teng yu ta ngi pate ngi kwa da kumwe ba ki kan long chan bikin yai lai ngot sangot kom te kan Hadin bingilayo ya kajing ujor ki paiba nong chong snong jong ka area light dom hi brokaway bat ngalafun ye gi rang ba snong ge baper bat pentip bangiwan ngiher banjurip ban pait banjingo ya kane ka hudoi fall kadai ka kajaka ka bi itnat ka ba nakaliang kami galiahi Brokaway bagi penanam ya kene ka fall bagi kuak ru dik banwan pei wan jingo Henry Pause onda nakaliang kaseng ni wan jurip hang ne ngilap penban ba kontraktor buat trei ya kene ka jingking ya kene ka uwa pentrei kene ngilap dang scam penban uksai khaidok kha jong kirawon ban ya kene ka jingking balai ngahap bendong gemta ba pilai lagi jong kikmat ba usai naru udai tang khanriu dangam bakla hakajing hijau de ban ai da ulai pau kat kajing king ka bayat ubreu ban kam sedai sisiliang bat kalentang ka bersiang ru dai dak plywood mentah kajing keru dai da tulai te belang tahai ka sifai nam ta pai ban song sinong jong nega than ngaprem juri kontraktor buat trei kene kadi pesemen ka petha ya pi ka ai kam ya pi ban trei kat kum ka kailan bala petha naki Henry ndang ilalap ya ka kailan pi bu syadin Henry imat POI profit Henry dayap pajba nong song senong kabiang Henry maham lupa ya pi nong trei kene ni maham ya kum samla ki bawan kai sa kene ka Kudai fall, bakim day. Naduk kena kesengi, kat arterik, bakin cross kena jengking. Mar kali imah do kata-kata. Habangi cross wat mangi mentah. Hadu ngindak kayu. Kikok siu kejat jengi bangi cross kena jengking. Iku makan tekut nak. Lembah kajeng ujor jeng paiban lusno juga eri lajom. Ba. Nyemerseng wat pej menjengnya. Wan jengok. Lagi jong kikmat. Ngilap ya kajeng sisa.
Henry ngaong sa sisin. Ya, ka departemen jong ka tourism departemen. Bawan pai on jingok be sa sisin krek be pin pli. Namar balai onda pilak pli. Ki khnai khalung ki samla. Ngati kena ki dang mut dur baik bakalak scam. Kat bakapat jia piang hoj. Onda la jia mana bat sim ki kli ya kana jingking. Ngakan tu ki rembak chnong kat senjuk rembak chnong jong er la dom. Subha da wan pai digal jong ki khmat. Namar balai kena ka perthai menta ban chule kai tang hakat spa ya ka jing em chimet dap klem perkhat i pai ban jong chnong kam don jing mon. Ngakan tujur kham tam yunong mi khmat. Kham tam ya ka departemen ka badi pai ya ka tourism hi brokwe. Maka de wan pai mon jingo krep pin pli ngati kena wal nga padio jing tip kana ya ka kailan jong ne 100% ka dei ka jing bakla na nagi kontraktor. Bat nang na sekhamat. Ngi sedang kali sibun ba ya ka jing teko terkam jong departemen repair. Nakaliang jong ka H&M jong ka Eastern West Kisel String. Nakalang isang hindang pen kre da ka komplain sa gibor bahlor habide bagna jingking.